Bismillahirrahmanirrahim. Drage naše sestre, drage naše gošće, ispred svih žena koje su na bilo koji način učestvovale u organizovanju ove svečanosti, selamim vas i želim vam iskrenu dobrodošlicu. Prije nego što počnemo ovaj program, prvo ćemo proučiti nešto iz Kur'ana, jer to je naš islamski običaj. Pozivam Efendiju iz Bazarca. بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج